Tazama mbele, Mungu anakusudia nini? Mungu anakusudia nini katika maisha yako ya kila siku? Tazama unapoishi lepo mbalimbali, lakini Mungu hajakuonyesha njia unayotakiwa kupasa. Hajakuonyesha kwa sababu Mungu mwenyewe amekusubiria wewe utamke, amekusubiria wewe umwambie, amekusubiria wewe useme kwamba Mungu anahitaji hiki na hiki ndani ya maisha yangu. Natamani hiki Mungu anifanyie, lakini Mungu amenyamaza kwa sababu wewe unatumia akili zako, unatumia mawazo yako, unatumia moyo wako, unatumia akili za Mwenyezi Mungu. Lakini muombe Mungu akupe hekima, akupe mamlaka. Kila kazi unayoifanya muombe Mungu akusaidie, kwa sababu maana katika ulimwengu wa sasa tunaongozwa na roho za teknolojia, tunaongozwa na AI, lakini kusudi la Mungu tunaliacha pembeni kwa sababu tunaongozwa sisi, tunaona sisi wenyewe kwamba tunaweza maisha. Ndugu yangu nikwambie tu, hali halisi wa maisha tulionayo, kila mmoja ana kusudi lake hapa duniani. Muombe Mungu, muulize Mungu, piga magoti, muombe Mungu, muombe Mungu sana. Kwa sababu maisha tunayopitia yana changamoto nyingi, lakini changamoto tukizivuka ni kwa sababu ya kusudi la Mungu. Lakini Mungu anaweka vizuizi mbele ya maisha yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapoelekea siko. Ndio maana nilikuwa napiga story na jamaa mmoja, nikamwambia kwamba kwa nini binadamu wengi walio wema hawafanikiwi? Kwa nini binadamu walio wema wanawahi kufa? Kwa sababu moja tu, kusudi la Mungu ni moja, ambalo huyu binadamu ambaye atawahi kufa, ambaye atawahi kufariki, kwa sababu Mungu amekusudia yake ni kwamba huyu binadamu akimbadilisha tu, akamruhusu kutumia mawazo yake, actually atabadilika kimawazo, ndio maana Mungu anamtoesha duniani, kwa sababu asije akakengeuka. Kwa sababu katika maandiko yanasema kwamba ulimwengu huu ni ulimwengu ambao walio wa kwanza watabadilika. Maana sasa Mungu anatumia hicho kigezo kwamba walio wema awatoe ili kusudi wabaki wale waovu, kwa sababu wale waovu anawapatia hizo mali ili kusudi wajione kwamba wana nafasi nyingine ya kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Lakini ukisema ukiacha hivyo neema ya Mungu ikabaki vile vile, ndio maana kusudi la Mungu linakuja sasa na nyambua walio wema wale wabaya. Lakini wale wema wakichambuliwa wakarudishwa upande huu wa wale wabaya, ndio ile neema sana kuja kwamba wale wema wanaingia katika kiti cha enzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kiti cha enzi kinakaliwa na watakatifu waliotiwa muhuri tu, na ambao wamo katika makabila 12. Sasa ndugu yangu, mimi kwambie jambo la msingi na kujifunza, muombe Mungu ujue kusudi lako katika maisha haya. Muombe Mungu ujue kusudi lako unalolipitia katika maisha ya kila siku. Si kila mmoja unayemuona hapa duniani amefanikiwa kwa sababu ya kusudi la Mungu. Hapana. Wengine wana mali, lakini ukiwatazama mali zao wanazotumia ni shida. Usiku hawalali, usiku hawatembei, usiku hawaishi, lakini wamekufa. Kiamka asubuhi unaona wamependeza, wanatembea, lakini halisia sio kusudi la Mungu. Ukweli ni huo. Muombe Mungu sana. Kitabu kimoja ambacho mimi nataka nikwambie, ukisoma Mathayo 5:7, Mathayo 7:5-7 inasema, ombeni nanyi mtapata, tafuteni nanyi bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisheni. Unasubiri nani akubishie mlango wako, wakati Mungu ameshakwambia ubishe mlango na atakufungulia? Muombe Mungu, bisha mlango naye Mungu atakufungulia milango ya uzima wa milele. Lakini pia unatafuta nini? Tafuta kusudi la katika maisha ya kwako. Tafuta kusudi la Mungu katika maisha. Muombe Mungu, kusudi lako ni lipi katika maisha haya? Ndugu yangu, nipende kuambia, Mungu anapoamua kumnyanyua mjoli wako, hatuangalii